Ithi incwadi kaLuka kwakunendoda eyayisuka eJericho isiya eJerusalem. Yafike yahamba endleleni. Ithi kulendlela yafike yabanjwa zigebengu. Zayithathela yonke into kulendlela. Zayishaya kulendlela. Zayibamba inkunzi kulendlela, zamshiya half dead kulendlela. Lithi kwavela abantu ama-officials amdlula conscious kulendlela. Kwavela befundisi bamdlula conscious kulendlela. Lithi iBhayibhile ekugcineni kwavela good Samaritan. Ingase bengizosho kulendlela esiyithathayo izikhohlakali zalendlela zikhona. Kwikhampani ofuna ukuyiqala, kwibhizinisi ofuna ukuyiqala, izikhohlakali zalendlela zikhona. Abantu abangcolile bakhona kulendlela. Abantu abanga appreciate bakhona kulendlela. Abantu abasizile abasazokujikela bakhona kulendlela. Abantu abazokbackstabber bakhona kulendlela. But awuyitshintshe indlela ngoba nama good Samaritan akhona. Lithi kwavela good Samaritan lambamba, lamgibeza phezu kwembongolo, phezu kwedonki, lamphuzisa iwine, lamphuzisa amanzi, lamgcoba neoil kulendlela. Uzunga give up yonke into uNkulunkulu ayibeke kuwe. Uzunga give up ngoba ama good Samaritan akhona kulendlela. Abantu abazokusiza bakhona kulendlela. Although so right way off bakhona abantu abazothi through it all I still see something in you. Phakathi kwakho kusekhona abantu uNkulunkulu ababekile kulendlela. Awulahli ithemba. Bakhona abantu ngo-2025 abazok uplifta kwakulendlela. Sanibonani.